love you, mother. Hey guys, sung lut nubo. Kihoukhom Ute. Kihoukhom Ute. Kihoukhom Ute. Kihoukhom Ute. How now nanga chu monetization na chu next kim the lo na ti chu. The monetization na next ole criteria chu thing lo lai khat ham. Ai chu criteria criteria khu vele chun criteria khu ben lang aje chu criteria khu Facebook nga khu 1000 follower plus video nga be au ngai yong chu nangma chu active hi lowa hi yong la boin active jong hi zet ngai hi ti yong hi ka ga sei do no me 1000 follower hi a video yong chu ati la ko na na post jing sa hi nam na first name last name dob le country o cho chen na fill up thei tho na cho chen na fill up thei tho wa hi le system chu nangma system chu abo ya ma hi di ham dob country uma abona country ka select chai net nop dan ki pe yang net problem hi je hi di ai riêng ye net ki su na ta ai bo la he le ma bang aboi ding ka sapon ke vet do la he chun patete na try phan lang net ki su na do ma hi welcome problem solve thei au ma yong le hin sei wo ima ki bol thei yong le ho society sung be hen ki hil to hitin het kham ema experience ho share ki bol to hitin share ki bol to wa khat hello khat jong chi ki dok to wa hitia chu hin kho iman khom thei na di wa hi chi channel he tum mong monga ka hin sim hen en bol pe di yong chu password hon hin piu ngai de password sharing hi ei ding dong ki phat lam om je nen la nen bol pe de na ti a he le ki za mat the hin Facebook nga namin ho ki tu po wa he le aboy po in problem ne sau sau je a chu subscriber ho hi ai like ka hin bol ki the in kon pung get vel chu bol de ka ti hin a ki boi zep je a chu ki bol wa lo he ta en tu ni he gin sang jong kho nang channel ham brother he nge ti la chu how now ti la chu kanao win hi channel kho anaman he in ama in channel chum ani ta zia chu tua hi channel kho ke e we sa hi ta ye ken ke ya ti di ba hi ta e kanao thang boy jin
ana sim hin chom khat se aman jong ana chalain che jo wa ke ap e ta ye ti the te aman channel chom khat ran abol ta je chun kuki tang pa kho man aran ta je chun to a chi ke ap hi ye adang hong lut di lo tai mo okay hin koi na nge how neo number 2 adang hong wa lut ding i lo hitam le hong lut sau sau wo nga ki ho sau sau bo hite ngày đan i pi nei wam subscriber ho jong i thip chet yang ta vin ai chu brother how neo dob ho fb ho a ho akitu ngai ham na ti hin akitu cho phai aje chu azo teng la detail na fill up tho tho de hin pen card pe na di yong om hin pen card number ho pe na ding om hi je chun azo teng le ahung ki to lo sang a cha ki to che cho phai document dung zu ya isim cho ho ye khonong teng boi lo na ding a chun document ho to ki to a fill up cho pha pen hin teng la dang hung lu sau sau hi te ai de ga ser khom ki tau te le ele 18 kalhin nai lo di 18 chu na hlin ngai di ya government dan dola chu 18 ilhin lo le hin ima hi thei be se lo ai tên là sapang ne ele 18 thing lo lai chu hung lu nu bo comment hin bol lu bo dang dang hon jong lai ma hung hon comment nga bol te ngai dan hin se wo college kai pan tu kum le 12 ke pi di hin lai okay apa e college kai to to youtube bol no ko thei yong la ki pa ome le kha hi ma jo se hin le kha i thip lo le hin aboi na atamma ma en hi chun le kha ha simin hin simo le kha sim tha le ba bang youtube bol lo de he ni sen kontak ke ho kontak ka khat ho pi do jong le han bol riêng thế he youtube he hay bằng YouTube hiện lang Facebook hiện lang episode sẽ ai bol đâu sẽ hay regular angayen consistency hi ngaya hin hi hay regular tai bol la hay le success ne abai pe ne comment hin drop sâu sâu vô hi hong lu dấu se chi bay brother im dấu se monetization ki chaya successful ati chai le user name khel thei ki ti ham ipida khel ngai ding ham brother document dấu se na submit chaya itin khel mo mong ki dam username to a username hi lovin to in Facebook profile thu khu na se hi a hele Facebook profile khu to document ho imin ho akiba labang ahoy pene anunga khonunga jong i macha boy na umlo de hen
tu ni la chu iti ha mi hong lut ta hi ben mi thum se hi vin how now please share nei ga bol pi tango group ho in group ho in share ga bol lu te na sitil mi hong lut jong the hin kan sere mi wang hong ti nam ka hepo ye chu YouTuber group ho aga share leo hen ko te document ke manghen kitia ele ke ya hi the kai ta pona document nanga chu ke po tua chu monetization pa chu Facebook a chu na fill up jengam na fill up jenga hi le pen card ho na pi lu na nang pen card au ma hay là nang pen card ho na pi lu na yam tia Facebook chun acceptable la bang chu ka he poi na fill up po wen lang acceptable lo wa hay là chu na kum chapang jong hi the hi in hen la acceptable la hay là ki pa o ma hi riangin account pa he thu pi lo lai mai the hin la tua document detail ho chu submit phot le chun na submit jo tiang le hi chung ki che de he accept hi le apha hi yang tua bang hi try the loading hin all in jing lang teng le na jing lang teng le all in ki jamat hitin hi chi tiang le bol na hi te bol de hi yong le na jing lang teng ki jamat hitin ken hin try na nge pen card wang chu minora ka nei chu bank account to ka nei chu SBI a IP hi yong le tua ka sei te ni chu submit phot lew han submit na cha chu
except ball le pha hi yang except ball island awang party da hi yang jing tek ve na ti na nga chu na number 2 a kho le comment ho a konin keiman hin pinang enang he chu cha ko na hin pe yeng dong chu la bo yin okay ku kitang pa welcome how now what kari brother nen ti yang le how now kalimi betango ku miza tinga nei kilo sam pituna ne seutam linga pat ka honglu hi David ipi isay diuham idea hen po un lang ikhan to na thei diu ho ai lo le welcome the covid min jong chu as phadoman ki ko ile phadi ya Kangui Gospel Mel Voice. Okay, brother. Icha panel ikhana chu bol now hite. English la e pau ki gon hi e namin chu hôm nan chu English la e pau à nagop dan chu na adi ngap sa e what's our so ding dan na say kal ngal kangal lel tai ti Kangui Gospel Mel Voice mi tampin wang anabola alolin na apat chom na hin la subscriber hi genuine phatte ta ini po wa hele chupa wang hi boi be set po in welcome gangmi Google ichi watch over hi kaya watch over thing di thing mong lo subscriber jong izat zan na ne tam sang aji chu monetize ga bol jing jong chu ga bol do yeng the hin ahin la I het diu khat chu monetize bol do jing te ngol income ki nei jing ai po in income in nei the ne di wa chu subscriber jong genuine subscriber kitile subscriber di ta ine yunga hin hi cho chun view able pe wa hele view able pe wa ko na income in di in monetize bol pa he a poiti le kitile ki zo lo mai the hin subscriber hi genuine ta subscribe bol angayin tiang le mi a subscribe na bol ting jong le nangman drop a hi lo na ding khon at least 1 minute be view bol pe onlang subscribe bol pe lew chan chu adi in ta subscribe ki mo bol phut ho kho ye chu abang apul nom jin akim nom jin unsubscribe aban ro bol hi di lo hen la apu ale pul kit nom jin ye chun 1 minute ho be view I bol pe a subscribe bol pe le apha e kaya hi income jong atam ahlom kho pon monetize henge
subscriber chu 1000 awal po la dang hi abol ji yong tho hete monetize hi ki bol do phot le hong no min te chi chu a hi yong la kho de po ya hi wang chu monetize chi a ko na kho video post jong le view a hi a he le income nei the na hi chen a pha in monetize lo lai holding a chu video post khu watch our hall ham da na bo chi ji hite spanel la campaign bol ding ki tipa chu hi le hi chu keima ta en mi a bol hi cha bola buina to lo ti ka he ja tu ma sanga chu khat be ka hin se hin gin sang media a chu ka hin se in he chu gin sang media ka se chu ka gel le vlog channel ta bang hi ya chu technical video ho to akihal le lut di akihal pol le lut di chu gospel song jong oma pathin tu ki sei ni jong oma ya chu technical channel ho technical video ho ga koi ding chu kanop lo pha na chu hichilanga he technical video ho bo koi ding ti a he ka gel he chu ihal pola he le ihal pol teng he le category chi dan jong aki boi nom jin YouTube hi ne hol na man the ga saying ka te che ye chu YouTube hi gang mi Google YouTuber hi ne hol na nei the dem YouTube hi ti tau te na YouTube hi ne hol na min aman khul em mi tam pin alak akrola sim income ane hi chun na ta san lo ita san lo diu hen mi income nei ho kain vet jong kain vet sa the he a income ho vet jong kain vet sa the he genuine mong hin e mi danga kol ho ti lawang e mi society se a income nei za no ho a vet na ding mi ni cha ho vet na yong screen na kain vet sa the he cha proof hi je hi chun lung thal le he lin income nei ka ten ti le kum khat sung chu regular ta in video post zo le chun 365 days sung chun 365 videos ko i zo le chun approve no mu pa yang income na nei pai the teng le da covid na channel hi tu nia ka het masat pen le kamu masat pen a hi ni a hi e chuti ji a live ka hong lu le ka long dong a hi e brother henge ka ke pa channel namu masat pen hi je chon hong visit masat pen hi je chon subscribe jong nei ga bol pen lang notification jong ho all in ga koi le chon video hi a ho society dinga poimo ho bo ken si men a ye chu YouTube related le Facebook related ai lo le income platform ti deu di dan ho abol mo ho in ite abol de ham ti ho tutorial video ho kain ko hin chi video hi chi channel a he hi chun share rong ei na bol pi win lang nei ki thu pi ne di win hi chi channel hi ne ki thu pi now hi ding in chele hi chi nei ki thu ke ma nei ki thu pi na win gelen lang share jong ei na bol pi ji leo chun ti hi ka hong tau na nom he tua YouTube problem hi yong le channel monetize bol do thelo kha yong le hin sei win lang iki thu khom diu he chu mi problem nei khat le ni yong an ki sim do pe in sir Facebook monetization hi ipiha ahar 7m ati Facebook monetization ha salo be gang mi Google ha salo ai chu i ma jo se platform jo se hin rule guideline ane hin na YouTube ma yong ho guideline om hin guideline ho
i follow le akichai a hin chi jo wa chu ei man ei ho hin a hlang pi ai ga velya han ilung so kom kom la YouTube ma ong ki upload Facebook ma ong ki upload ti chu a hin hi a chu lol hin ta je chu thei lo hin lol hin ta ne dinga chu bol ta gut ta nga hin a lol hin jo se kho a mo lol hin lo hin gut ta ding bol ta ding daily a ka post zo lo yong la hak ta khanai thum be ni be video ka post de ti ki gel lew hin la hi chiman chun shortcut bol po tin mi video gam tin gam tanga chomutin upload po te chu Facebook ngin jong dan ane hin mi Facebook hian lang YouTube hiong le min mi zo settinga set place a hi theine dinga min guideline a sem hin e chu dang ma video chu mi dang in ki upload jeng han lang le nang jong na to kha thei din hiya chu mi dang a post chu a phal lo hin nanga min a post din a day lo nga mi a jong en i post chu min a day lo hin hiya chun ei ho content mong ei hon ki semutin upload bol lew han regular ta in upload bol lew han YouTube ma secret success nahi ka vet na hi le ke mu do la he continue bol jom jing ho ni si a post zo a hi lo le hap ta khanan thum be post e chi chu jpp yang ding e jp pa cho hap ta khana khat post la hap ta se la khat post yang ding hap ta khana ni post la ni post yang ding hi ta hin ki jp zo la wang chu lo len diu he Facebook ho jenga jong khu page pa khu chum face profile pa khu page a convertible la hele hi chu Facebook friend se khu follower a ki he do jeng hin hi khun chu khu abai lam zo en Facebook page se ma follower hin ki sem tha kit sanga chu Facebook profile pa khu page a convertible wa hele e ho dinga chu example of 5,000 friends anane ho dinga chu follower 5,000 nei pai riêng hiện hiện chọn ở cái số in ken rong hi tia chu convert kan bol hiện là cái dòng hiện page ni ham kan nei be ki ne hi che chung chon na chun ai chu masanga hi che page sa convert hi the masanga he kan bol he te thu khat hin dong leng abol sa jong kamu in 24/7 24/7 live abol ding dan head em guideline hin seyo aji chu ke ya hi music lang ahin live 24/7 ka de website na head om le ka head no me henge tu ma sang chun thil khat a umin apps khat na ko na chu hi cha chu live ki bol son ji hin ken jong kan na try khan khat ve chu hin la ka live atiu khu hi cha live atiu khu video sa ham hla awa na sa ham hla awa like ma chi yang hin hi chi to bang chu abol en screen ko capture wa apps chu ma ko na like ki bol hin hi chu ken nong ka he chen mang tapun hin la khol chena hin ve the hi ye chi yong chu i ti ki bol dam tu awang he a sei ji lo hi i sei tiang le chun mi kha chun a het chen nga yin practical la vet sa zo ngayin a apps pu hoya ko na kila itiki download na itiki man ham ge ya kho vet sa ngai chen tu a he a chen cha ya wang ka hin sei the lo de he David da covid tua ka hin sei chu he ta he nge a bola o me cho he na ta lại phi yang vet na he le mi thom hoi Kittavin itamu wa he le thano ma he ki do tu sau yang le
cái độ tu sâu sâu ai hiện hồ idea hồ share cái bol tu là phải nôm giống anh nôm mình tu là 1 year ago live tu chana kahamu ji akan sei he chiwang chu tu chana live ma de bang chu ken jong chiwang chu ka sei thi pon ai bang live ko tua video ho inei ho jong ho live wa ta so yang the jinwang kamu in ken apps khat kana mana chun kangui sar Facebook ema account pa page bol do ding dan chu het no mo me profile pa khun na sei ham kangui gospel mel voice profile convert bol di dan na hi chu hele video noi langa he ka sim sa o min page profile convert bol ding dan da covid na sei chu OBS hi sa live ki bol tho chu kangui gospel mel voice henge profile pa convert bol ding dan mang chu pesa convert bol ding dan chu anoya he video ho hi veleu chun omen video ka sim sa omen chu kon ibe no wa he labai che khen cha convert ki bol di he I ma cha hi pon professional mode ko on na bol hi jengin professional mode na profile la kon lu la chun setting khat jet lang panga 3 dot omen ten 3 dot kon na click nga he le izat ham option tampi hong omen ten na noi lang pe kon che le chun turn on professional mode kiti omen ten hi chilai kon na chi a he le turn on ko professional mode ko turn on na bola he le hi chu pe sa kon wat hi jengin hi chi yo teng le chun option profile kiti la ya ko dashboard hi lo le view tools kiti hong maintain cha ko na lu na ele monetization section cho na lu do thei de he kangui gospel music voice to aka sei chu nang hin do ho chu ka ga sei he da covid nanga hi na channel hi ep na ko ye da covid na ti jeng ha ole na channel hi khat be ga visit te ming ke te ti da covid ai jenge as channel min chu ho anal loi ta hi kit te da covid ni omen khat hele da covid official akitin khat hele da covid akiti yang chahin subscribe ga bol peng kate da covid
subscribe na view hoi the hela na nga he na view hoi the le 77k views kiti hoi ho thu talo la na channel he watch over thing le kilom ta khen khat he hoi ha 77k view chi he tu ni la ho hong ho si chu koi koi hi ta we kain vet ki de da covid chu subscribe ko bol pi e ka loi nu akona kain subscribe pi di hi be to a hong ho dang ho ang chu kain bol de ki bol lo lai hi a hai na 30% view ngen a hi bo be siti I think thelo he 700 watt hi la ha ta lo chula kangui gospel mel voice kain bol de tu ni la hong se chu subscribe kain bol pi do ka loi nu akona ka loi nu I khana kona kangui gospel mel voice aban cha kain bol de he kangui gospel mel voice subscriber 1.9 kangui gospel mel voice song kain subscribe pi ta je channel hoi heading khat chu channel lo e ho channel hoi ki growth thei lo chu ki growth thei lo na men hi thumbnail hi je chu thumbnail hi pate ta sim vai koi di hun mi in aga ve nai le e jiwang hi vet no min te tia click thei ya kus thumbnail sim di hin la hi chimana chu asunga lo thumbnail mo koi lo de sunga mo thumbnail a hoi lai ta lau hitin isim wa thumbnail koi di e ho weakness e ti hi in thumbnail hi be set lo hin e ho video ho a hi he thumbnail pate ta sim so ke te ti hi thumbnail la hoya hoin sim hi te chuti le view jong pung jet de kangui gospel mel voice subscribe kain bol pi tan aba na hi nga be ki ning ka te koi tu a hi hau neo bai te hau neo bai te subscribe ga bol pi in ka te comment hin bol ho subscribe kain bol pi he o comment hin bol wo ari hau neo YouTube channel na nei lo na nei lo le wang chu ai ba kilo dham kain bol pi thei lo deng hen comment hin bol se chu subscribe kain bol pi diu he hau neo wa chu channel jong ai po bol ngai pu e ab ki bol nom jong le thei lo dan ne hau neo wa chu Facebook nga itin na min na ko yam hau neo hin sei ti mo hin follow pi na nge Facebook ken hin follow na nge
YouTube mà sẽ dùng Facebook lăng à cái tu tin follow cái ban bol tu leo hen pha cho sẽ thế lệ grow hi chỉ điều ya as nang FB na nei kit lo ha iti na jo na sei hinti da covid Facebook nei lo di ti chu ki khat tho lo dia necktie no dan hi ka ve na he le Facebook nei dinga ka kilo sa chu na lima he necktie no dan hai na to dan hi ka ve na le Facebook wang chu nei le chun social media lang sang in active le chun ka kilo sai am dan chun na click se do he tai Zimang Production welcome Kittaovo Zimang na phat no hinai mo Zimang Production ho cho group ho cho Tunia Hongzao se chu kizam to hitin kadam na ve pathen lung set na zalin phae Tunia Hong se hin phatet in active mutin kol le vai hon bon henge ka dam na ve ke ho jong pathen zalin tu chan hin kizam to tin kol hon bon summin alag alag nga social media ho a income anei theya Facebook a income nei theya YouTube ma nei the le e hon e ti nei the le wam inei the lo ai le tua i bol dan ho mi alung lu lo video mo chu ga seilang YouTube ma hi na video hi min na post ting le hoi chi video chu ave nom pe nam chit bang ta thim host chu video bol jing le chun min ave nom ha vet nom lang ho na video la chun ven lang ha vet nom ho hi chit bang lang sang ho chu video sim le chun na view jong kal de hi cheng le grow hi jeng he tu hin watch over he a ha eti wa hin la video mi vet nom nen sim do kha teng chun video khat se ang watch over thing jeng he video khat se ang subscriber jong thing jeng he hi chun patet en bol lew hen income in te di hi je tu ni ko hin i kam mana ki mo se hit tapon genuine thil ho ai ding thil ho bo ka se hin chi channel la he tu gya ka sei ho ko ai poi ti yung wa yo complain bol thei hi ya mi khat man na di ki sei lo hin i bon wa i namu wa a bezo sen video a phat chom pi thei ding bo ka hi chi channel la he ki upload na hi video shooting na ti chu Zimang Production EP lang sang ta video shooting na hin ti le kamando thei poji apoin pa a he da covid nen na Facebook link click sit ta video editing skill wang iwa le we tin kam eken henge ai na ye koi zo se he henge athem ma wang ping yum lo hin YouTube in bol wa he class A bang ke ji hin ki patti la editing jong ki zil image se ki zil ta ki zila thakat lani hong che le ki them je ma kum khat hong che le ki them je ma hetia chu
ahong che sot kum khat kum ni in bol teng chun editing jong ki thim jet bo in yen ei ho sunga he akipantil tabang hi je un ima jo se wang he la sam tho bo hi je hin la to ding zil ding to ding zil ding hi je azil to ko ma income nei go tiu dan he ho he ito na chun experience ei pe diu hen tanahin se he di thawe da covid ahin la mi zo se chula ato chu hi chlai chu hoi je pon ti la min ama hon ahin ki het che di wa tin bol teng la hin het che di han ya chu mi ve thei do la in bol do teng la chun acham lo wa nom la chun dal la chun grow hi diu he Jimang production video shooting na hi MIC EP company phapen emo EP tao video shooting na di hi le na wireless khat omen hi cha I mean cho ka as hayan video shooting na dinga MIC phat thom lang sang ise ya hi le i het tho diu hin wait khat ga hin saying kate road chu ka sei gol la ka hai chu da covid ni nahin seitan road hi wireless in aman wang atame 29,000 cheng hi yangin hi chun ahin la hi cho khial khu kit lo hi aphaloi ta hin la tu la hin ahong po tan wireless man lom cha jong green arrow kiti ho jong kho pot tan green arrow jong kho sang le sagi sang thum le janga sang li ti ho jong mu the tan wireless in jong kho hi cho jong kho ei ho capacity dinga aphathobin hin la tua income alak ki nei tan la road ho jong kho aphathobin road wang kho best ei je tu chana ke het dol hin RHODE hi chu kho aphape na hin la tu tua ga manding iti a hele chun ei ho nga sei dingin isumuvin ato po ata hiya chu cho hi sei nom jong om ji hin road microphone ho hi henge lak nga lak gup lak som cheng ki income ta hen lang hele cho khu ga ki bol la pha in hin la ei man to PRCP ding iti a hi lawang chun sound quality hi same hoi nga ye video film thon na ding hian lang ep thon ni ding le same hoi na ding a phatte ta CP ding iti a le ken ga se lang quantity sanga hai quality hi maintain bol la han video hai na video same te ngule a quantity atamma tam hi ding ai wang hoi lo ta hi sang chun video film tho ding di a chu film ni le thum hoi mo ta tho sang a chu hoi ta khat tho do a hi le khat se yong chun min phatte ta hin bet na a hi le tam pi income inei thei jo di o he stiang le jimang production ga sei ki leo han boya MIC ho jong wireless jong om tan 10,000 15,000 ai lo le below 10,000 na jong om ta in cho jong kho vet the video sim na dinga cho ei ho level ho dinga cho 30,000 ho chi society ai ki thu ai le 30,000 ho cho ima cha hi point cho do yeng the in pate ta gu ta bol na dinga cho ai lo le boya MIC wireless 15 below 15 na jong om ta in boya ho aki su thobe
boya hi ken kanaman masat he ni chi boya hi a hoin a sound quality ho yong hoin hi chun boya yong man the hi je ji mang production greenero ho yong wang greenero he asu hi chi wang he aman a hlom je me hi chia short video a music copyright claim ho hi channel ding effect zimang production chi ga sei leng copyright claim ki tipa hin YouTube ma copyright claim ki tipa kon channel effect hilo hin la copyright claim min abol teng chun hi che copyright claim bol chu asumpa khu example la nangma mu ding pa chu ama khu chang de en claim bol pa ho he chi a chu phachum lo hi ti hen la subscriber mu na ding a hi lo le adang danga te hin min a view ha ye ti ja ikoi mai go le bo pa ai chu ti lo wa chu sumu na ding ti teng chun copyright claim mo ko ya phachum lo he imu ding om lo je chun iki het pi mo mong hian lang claim abo la hi po ye nang person hi zat kilan lang mi pha an hi kha ai le nang person hi zat chu ka pi di chu ti the hi in hen la copyright claim om teng le chun copyright owner pa chun sum ho mo ji hen la tu ma sang chun update khat hong do in hi cha chu YouTube ma music ho khu abang khu free a man the abang chu na ki cho ding abang chu music chu na man a hele na income chu share hiding ti jong hi option hong ding hen la ga se ga het thei khat chu short video na sim ding teng la short video na upload on music na man normal a YouTube ma khun create short na khu chi le a chung lang khu vele chun music om min music pa khu ide iga akilen na imana ai le chiwang khu boy poye chi jo ten khun a video sa up na upload nom na upload ding music net be nom na net be ding a hi lo le a pe na yong music net ma sana video na ka the ti yong chu me hi chi music pa khu boy lo hin la e man video editor ho imana hi cha khu ide music i koi lut ma sana chu ya upload ho claim a chi kha le hi chu copyright claim chi pa hi e man sum mo lo de ti thu bo channel wang effect hei po je hi chen tulang hi emi la zong copyright pan henge emi la ho hina copyright lo la hena jo teng la emi la ki koi jo se hin ban delete dam jong se the lo chu min a video hi id ekila do wa hi chi id ho ho tai koi ta bang na hin hi chi video hin man kha jong la automatic a computer kon copyright claim api yang hin hi chu hi ti a khom ji ya upload zo lon copyright pai yang claim chi pai yang hin ye video ho yong khomin ala ho jong mi jo si id ne hin ya hi ise ya hi le atheng pe na se dinga chu ma content bo upload chu best ai YouTube yan lang Facebook yong la tu ai ki ho bang wa ma lim do ding man ki sem video hui ding ikap lim do lo man ikap ma voice be zau ding hi cho hi le ap pen ai riang hoya i channel chu hong khang tul hen lang mi ho a hi yong le ni ko khal le ma ho na hin mi hem lung gel chu koi tapu hi phajing lo hin ni ko khal le mi hem lung gel hong ki khel teng le chon na claim hin bol the anop le strike jo hin pi the chu danger wang hi je mi a ki mang ki ti ta phot he danger le lin channel the hen ti wa hele mi a yong music man lo ding man i voice bol la man video cap ding i cap ho cha chu man ding
video a music iman go jong la eman music compose ki bola akho la sum lu na sim hi yong le music eman ki sim sa a hi cho che eman ta hi job ta banga nei ding iti la hi chi music chu phat se le man the hi khonong teng climb hung che che ding iboi di he ho yong teng le youtube ma hi kan na sei ji le mi kan khat hin na het them ji hi men to hi youtube ma hi ai hon thi na hi an lang e pikin hi yong le e kap video kap ji men kap mo ai po en thi na ho a video kap tingol khon video ho kho ami athipa lim ham mel ham kho naka ma he yong le video a koi din ti a he yong le iti ham alim chu kilang lo ding in koi leo hen chuti le income nei the di hen khen khan en lim alim amel se lai ho ka men hiti amel se example la mi ki sat kha na ham mel se ta ham ai lo la mi thi na amai kilang ham ai lo le chapangin avet na ki cha the min avet na avet ngam lo ave ngalam ave ngam li hil jong mi ki tam hen tabang ho hi cho tabang ho hi youtube min at suitability ki tile at api lo in hi chun anabol pu te choi alim ho ko effect ko yu hitin maljil zo la khun ko yu tin mu thei lo bin hi chi lai ho chun ga ko ji leong ai lo le chi lai pat chu ga ka le tin adang chu koi nom lo la ho pu in yen mi hian khanin hin dong win hin seven a video chu ka ve tabang ho chu en his tabang ho chu ikat nu wai la pha en steng la tu ma sang cha chun mi khana jong he channel monetize bol ding o men en bol pe in ati in ale a channel chu amasa pe na ka bol ma sanga he a channel a video ho chu ka check he ka che ngai le adang jong se chu pha ka se in hin la mun khat na chun short video hin la in ama a chu short video hi wanga chu mi thi na lim ki koi khat na o men hi chi chu ka delete pe in ama ko mang ka sen hi che azo teng le at monetize ga holding teng la hong boi lo sang en chi delete te ka tin ka delete pe in ai le channel ho chu monetize ka bol ho na ai le tu hin jang ke monetize che do in ki pa omen ye tun channel monetize hi ding teng jong le watch hour alin manen kino the thu in mo bol po hitin ei hon ki bel check mo hitin video ho review bol tin boy lo na te dingen ei ma in ki check ma sa tin jo teng la bol hite ki ka sei no me tu chung jong chun mail hey channel 200k wal 200k zong a chagan cha ki tha ha ki tha na a kap ji hintin youtube ten and delete pi jeng a hi chi chu hi je to da covid nen ahin se hi adi hi je hi chu gan cha ki bol eng sit na jong hi thei lo na gan cha ki bol eng sit na jong hi thei lo mi hem ki bol eng sit na jong hi thei lo na la hi je gan cha on chu se don mi hem eng sit na ki bol na jong hi thei lo youtube en phal lo chu ba na gan cha jeng jong ki bol eng sit na jong a phal lo hi youtube men hi choi neu cha cha in het wang nga ya hi je a hi lo wa hi le youtube min in delete pi diu cho na hi channel hin delete diu he strike kitile strike hi zat ni o min ga sei ding in strike hi nang ma chu na channel chu example in mi a na la a mi video na mana hele nang ma chu strike hin pi o hin min anei tu in strike na pi the hin ka video la tha o ti an la tha lo le strike pi the hin ai lo wa hele tu hin hi chi chu min strike e pi hin ai le tu a gan cha ki tha na ki ti pa chu tu a da covid nin a hin sei chu ai le community strike ai ta ye chu community strike kitile youtube min api hi chi ho he e chu youtube community guideline follow bol lawa cha ji a chu
hi chi hi community guideline in I het diu khat chu YouTube min na video ahin remove kha a hele warning sign a hi je ki het ding na pha YouTube in ke video ham chu ka het lo wa khat lo ka ahin delete kha le I pi na bol ke lam mail na hin thot nun tin hi che di inai na ti a hele nang man bang appeal na bol thei ki de in appeal na bol thei in ka ki pat til chun ke yong hin video khat he ka upload ne ni cha chu a mail se di yong I ma cha community guideline ka follow lo na yong lo ai le kalim kala sa lo bo che hin ai wang ka voice hen ai le en remove phan na chun appeal gang chalin ka bolin I ti dan na ke video le le ya hi chi remove nen bol hom ka ti le a video chu en le koi ki no win ahin le koi thei lo diu ho chi pi ham ti a hele tua ki sei community guideline tong kho ho hi cho chu ahin koi thei lo hi je by mistake nga YouTube min hi che bol khel hin te community guideline la kapal ke na pon ti hele appeal na bol thei hin la napal ke na ma hele appeal bol long le chun accept lo diu he chile strike hi het diu kha chu thum sunga strike thum ve na ne kha a hele channel chu nom tang da tang iti appeal bol long chun delete hiang ne ken ka sei chu da covid ken ka sei chu channel delete pi a hi e tun akitha hon in 200k awal ki ta e mei lei te ki thu khom dan chu hi tua mei lei te ki thu khom dan da covid ne na hin sei ken in e ho yong hi ta bang hin ki pang khom thei le na hi ai ken ka het hi channel hi ta he ka subscribe ji hi na hon jo ki thu khom ma tin subscribe ki bol tu di hi yang teng le e ho population hi iti ham YouTube lang sang hi subscriber rong hi asang pe na 1 lakh 2 lakh ge hi chan hi yom di vo e mi society a hin la zat dang ho ga bet thia zat dang pawa tho English pawa ki bol ho chula thu chu me tan e pau mo nga hi maximum ma he tam zo chan chu chi zo yum leo hin tin kol la bai ho ho thani la thum sunga million subscriber nei do jong tam a hin he hin e ho society yong ki thu khom thei lo a hi dem ti hi gin sat o min ki thu khom thei na diu hi pi igun wa pha he tam youtuber ho jong he adang dang hong chu thu chu mi ta le youtuber ho se yong he subscribe ki bol pi tu thei le na jo phone ve atam na la ye David nang da covid hin dialogue azat hen je do jiang in jo phone ave tam na la ye the he thau na chei smartphone wang hi hau thei thau hi ta chei ho he smartphone he gin sa lo pipia smartphone man tam ta chei thau hi ta choi ho hen ai wa nga smartphone choi ho hi ke mu dollar he mi tam zo hin a hoi ji a dei ji a chu internet hoi thei a chu amo choi jing ai ho benefit dinga ai lo ama benefit ding be a choi yong lo hi aman dan kitele smartphone man dan kiti ho he lo lai hen tua hi e hon YouTube bi bol hin YouTube jong hi income phata khat hen hi chu ta bang ho bol the in Facebook a jong e ke chip tho hin e ke chem tho na chu video ho jong nga compose in lang nga simin lang chom cha hong nga upload pe le chen chang chu income na the ki ne hi ti chu hi so ke hi ta en e chu hi e to ho ta bang hin mang leo hen na khan to na the ding in
thu man lo be set sei lo bin a hi lo le tu in vlog ho jong se mutin hey tua ke ho na hi chalai khu he ni ta bang hi ti jong le han ai lo le ni se a bol di dang het lo jong le ni se a ikiman cha na ho a lot jong le han mit a vet na lai na covid ka khulang wifi thong le sun ni hlum lo wa e mi te video ka hla di a battery in jong thu di nam wifi long jong le a phai chan na ga sei se ong chu ki pa o me thanop jong o me iga ki ho lao anom le en koison ho jong hin sei di taw ngo ga sei khom mate subscriber cha a ho in jong don bu thei theng ga don bu jiutin tu ne chu live ka bol wa lo hiten bol wa de ka ti le sapang ho a ki chip leo e ru riang ho hi a chu ki bol wa thei mo mong lo koi ham khanen ka video hin da covid na wa cha war chu ha ta khat sunga thing di chu lampi khat ke chu le azwa kangui gospel mel voice ong chun asein a ume chi nang chu izat hidiam 700 de le 700 chu ni khat ni sunga ong thing jeng mai the hi su ling the hi khen khanin apum piang su ling ngo hin la wachawar se chu ha salo hin la nang man sumwang them khat na pai di ti na hi je sum chu izat na pai dem a website na lu tengu le ne het diu hin hi chi chu abol di dan ka hin sem de hin mi tampin sona ko na hin sem in ti hin ka sem lo hin hi chi chu abol di dan ka hin sem ding hin nang ma in ne ina ko na na ki bol the na ina ko na ki bol the hi chi asum chu na pi ma sat ding na pi ma sat na chu jo teng asum chu et na bol de chi website na et na bol la sum et na bol jo teng le izat ham na cho de chu whatsapp na cho de chu ni izat sunga he diam he chi chu hen chi chu na cho le chi mi khan di lo dam ti di hen a genuine thowe mi khat le ni a ka he hi monetize chi do hen a bol do hen ke ma ta ka het ka se hen a ki bol do ka het ka se hen ye chun angai cha tun ho wang chun bol the hi je mi yo se wang hi che hi cha bol the hi mana chu ka ha se nom lo na chu mi hin youtube ma he labor bol lo wa abai lam ha hol kha vin te ti chu ka gin cha ja ka ha se do nom lo he se men ti bin ka sem lo la he henge whatever 2000 3000 chan jong la the 4000 jong la the hi ide ya hi le sum nei ding awang chu youtube jong he na grono ma le sum nei ding a lampi atame kasei masat ma bangan wifi hong hi le so da ke man ka kilin sa aditi hi cha wifi a thin sa pa wifi a nangman hi chi bol lo di khat ga sein ka te o nangma phona nangman wang ki be thi in lang ai chu hi cha boina the min avet tiang la khun youtube min monetization ache ting tiang la khun hoi chi video a chu watch our view tampen ham chong kha vet he chun na vet di jong le nangman na vet na ta chu ki su ling den ti jong le na in ko na in sung mi ho phon hama na vet na nga la gu ho na vet na chao a chu na su ling le thu khat he
nang ma phone mong pa awang anabe hi vinti hi ka sei no me tieng le loi le pai ho to kilo ma ve de da covid account dang ma pat monetization che lo lai hi lawang cho boy point account dang a kona na ve jong le hen la hen set thakat hi a hele ai pitam abona google in amat do mo hi lo hin ai chu chu adang an ve jong la cho boy lo mai the hen la apa pen bang chu phone dang ho akona gmail dang kitin tua phone dang ho akona I ha I ve na hele apa Google hin amat mat do mo lo hin Google hi athajung imajau si tabang hin ta he handset khana hi gmail izat umam app ki bol ji ham ti chumin ta he a het su kai the hi chun khan khan na se poi ti win monetization chi ma sangin handset khana kona gmail chom chomang vet the ti jong ti nan te boyong boilo mai the hi na je la apa pen chu handset danga handset ni le thum su to cha choi tha he le e chu ma cha long sai ni diam lo hi ken rong chu ka bol zap zap ji nai ta chu ka channel chu mo khat ve ve ka ga view zap ji nai hen la khat ve ve ga ki view pa chu chu men ta watch our su ling na di mo mo nga ki view pa chu he tiang le boi kha thi ham ti pa ka se hi bu boi mong en te yong ka ti the hin ken rong channel chu ma ki view ding hi je chun tua ke se tua watch our su ling di ka ti chu hele apps khat hen hi chi apps a chu su ling ding hen hi chi apps a chu ad na sum ad na ad jo teng la watch our chu di ja chu ese ya hele na phone na chut na ki check la chun olo la watch our hong khang in ten watch our chu hong ling yang a hen dei ja ja chu hong ling a hen monetize su aram se anabol lo yang the phat jong so jep jep jeng te abani pi sei diu hai mo hin sei vo hi chana 4K ka hong lin di jong kana kita san nai sai lo he pi ho avet no mo ham jong ke ma kalung odong tu lai na da covid ga sing kate tu lai hin min gun ta thu ki sei no ho avet nom ta lo akale wa to na ho ti ho them ho bo kin dai chat vai no ho vlog hi jong le eo che chu jing ho tho bo ha ve no mai te tilang sang chu ha bol le chun na mu mai the phone dang hi po le watch our sun na the dia avel vela video ha phone dang hi po le watch our sun na the dia avel video tha ding dan ham hi chi pa chu nang man na ki sim nom le watch our chu na ki sim the in ta chu phone dang a kona kangui gospel mel voice na ha no ma he le nang man watch our chu na kal hen na ti le monetize chi the ne dinga chu ki sim the in te a chu ki sim the in ain langa 4000 ki ti chu mo thu hi po in phone khat la ni a ga mo hla thing rieng thei wang chu hi lo hi le in ain la hi chi I bol no ma le I chan ham ge wang chu wa cha war khang the hi cha ko na jong he continue wa I bol je ngai le ni se le video ho chu kon ta ka khat ho kon ta ni ho sung ho na ne ya he le na hla a charging ta su tu a da hla a
thả trong quậy thế tiếng le dầu gam media ema phone na ema channel vet lo đi đàn ham le hoi la nang ma phone na nang ma channel iti ti chu gmail khat se ya nang ma channel example laga sei lang cha em nang ma channel hiya nang ma gmail khat hiya khat bo gmail nei na phone na cho hi chia cho vel vela na vet le chi pa chu di lo de nang ma in mi vet dinga video se ma nang man na ke click nga na ki vet pa cho chu chu hi lo de na vet no ma hai le gmail adang om jong le thu khat hen gmail chu na khel ri ya jo teng le na channel la na lu na vet le thu khat hen tin hello le e ma channel e ma gmail youtube gmail pa ma chu vet ki ti wang chu bol po te monetization na che ma sangon khat ve ni ve di nam ti ai ga check la bang chu thu khat hen tin watch our shame na dinga bang chu chu bol po te watch our shame no mai le gmail a chom hian lang ai lol phone dang hian lang phone dang a sim cho hoi pen ne ti wang chu ke sei no me in hen la e ma phone na gmail a chom mi ko ya gmail chu khel le la i be jong le chi yong chu boi na di be se jong ke pon hen la a pa pen chu phone dang kon hi le a ho ye ti hen lakhat a 24 into 7 a ki thal lo le thing lo di he account khat se vi win ki doi pon te 4,000 watch hour wang chmo thu hi lo he e yong anaki bol hen la mi vet no mong video ho e koi kha le wang chumin ha be na he le hi chi yong chu i ma chaka hi ki lo hen 4,000 chu video khat na chona hlom penin 1,000 chi jing jeng han lang view 2,000 30k 50k 1 lakh k view ho do le chu athin lang ke hello de ai the le e ma gmail kitile gmail youtube gmail wang chun nang ma channel ma na click po te ti he ka sei no ne e cho dol ta he iphiam ti le youtube men sem dol ta he youtube men video nang man na sem ding mi vet dinga video na sem he mi vet dinga video na sem chu nang man na ki view ki na he le chu youtube men adei lo he ade se na monetization chi ho de chun monetization chi so chun hi video nangma video chun na click ngai le h ji hi je chun h khun na click khai le invalid click nga chi le net send account jong hong bonding net send account bon teng le income e ma cha na nei lo de monetization chi yo teng le e ma video chu e man ki click le hel de e ti chu ka sei no me na click no ma na ve nom le phone danga ko na wang na ve the the COVID 77k in wang 2k watch hour I think zoe chi chu chula ka sei chu cái man channel khát hi kan delete thieng sala ga sei lang chi ka channel chu watch hour rong ling ta hi chia hi monetization a kan na boi kha ji a chu ka delete kha ai delete loading a he ka bol hen ulta ka bol hen ai le hi chi channel chu video kha se a hi 2 lakh view che jo video khat se cho subscriber rong thing watch hour rong thing ji rong cho hak ta khat rong nga lo video khat na hap ta khat rong thing lo wa 4k rong thing subscriber rong cho things hi chu viral chi kha en video chu na hi chu ai in iwang hi a video ho chu na video sim ho chu khat to viral la chi kha jong le hi chu a chu wat chawar khat se ong thing the video khat se ong nge chun long neo po te
tua alampi ki hapan pana epi kalong neo pi eto bol ta bol liu chalam e fi youtube min ta free a join ki bola sum ki pa ki join la hilau income jong epi na lai dio he chi hi ga bol hi jong la hon epi jong ki bol cho ma hilau e ga bol la chi ne yo se video isi ma chom ta ta yong le upload pe le na tong jong ke ya income lampi ki sem jong ya income nei nei tiang le de chun na upload jo se chu na chi ne yo se chu na upload jong le sum na mu na hi jiang he daily activities so upload nu te daily activities jong na upload te vlog channel la na che le hin la tua hi che ke channel hi technical la hen vlog ho ta ka hal lo he i ma cha dang ta ka hal lo de hi cha hi technical video ho bo youtube related video ai lo le income thei na video ho bo hi cha ka pi de ngan 77k view pen ko mi lyrics ka sim ahin singer pa video sanga view ha tama tam a he kalung dong a he che pen ko da covid na ti jong azamo e chunin se singer pa hin strike nin pi nai singer pa sanga tam zo chi chi hi cho ta bang khu hung hi ji cho ka sei chu e mi thil kaman ke man kaman na he le kaman chu anei pa sanga hong tam zo teng anei pa popularity chu hong hlom ji ta chu hong hlom teng la nei pa de nga chu long thim se hong peng te hi chi chun strike jong ne thi copyright claim jong ne thi ai la loi pha e ho society ati ho cha om be set hi lain hin la hong tam jep jep mo hin tin hong bol thei jep jep mo tin income ho hin nei thei jep jep teng la min a music ho jong hin i jep jep min tin hi chi teng la chon claim jong hong tam jep jep min tin strike jong hong ki pe tu i hong ki pe tu na lai dio hin chini ko teng la chen aphat na i loi pha mong hi a he la chun koi man jong ti chun ei bol sam pon tin hay yong le tunia iga ki hu cha nom le in da covid tu ni la chun na su chu le tu poi mo jong i sei do sau sau mai the na ki mel chi mai yo ten ji mang production ni hoi lang ge ta hong lo bai ta le copyright sim ding dan jong video hin si mo sa ei ho din phachum le en te copyright ti chu copyright nang man mi claim na bol di content id chỉ hi ga sei lang thil khat man cha he monetization na hung hi teng la na copyright ti chu monetization nong hi teng le mem khat monetization channel monetization a chi teng le customer support jong ki mu a na he teng le copyright match tool jong ki mu hen copyright match tool hu ipam te le nang ma video min anaman ho so i chan ki ka chu aman ham ti ho jong koi channel ham ti jong nang man na ki ve the youtube studio a ho na ki ve the nanop le claim jong na bol the nanop le video la hlan ti a jong mail jong na bol the nanop le la hlan ti an ala la lo le strike jong na pi the ma he che a youtube studio he riang he hi chi monetization a chi yo teng na mu de he cho he
tua gin sang media kitipa ho chu ko ken ka bet tan tua hi che channel ho ken ka ve na copyright match tool ko ka ve ne hi le hi cha kon mi tam pin video tam ta aman hi mi tam pin hi chi video hi chi gin sang media ki koi video hu abang banga koi lu jong mi umen a channel min jong umen a bona so ken hin la ken cha kon i ma cha ka bol po ya ei ho hi tua hong ki pan hi wa chu i het lo lai i hong chi tiang ule pha be pi hong chi tiang ule o ke ma content hi lo hi abo ye ti hi in ki gel do so kai di en koi hi wa ke ma content bo hi ka koi ngai ye hi youtube mai ti pa he in gel do tiang ule cho he ken se hi yong la a cham chama all hin ki dile di hin dei lo di he ma content bo chu hin ki dei di hoi hi yong la chỉ chuyện này là sao ta cái chế tiếng bồi dùng cái bồi lâu đi các cái hal pola mi content cái mana mi music cái mana hay là ni khó khăn hay lâu là ni khó khăn là problem cho face cái bol te đi tin hay vậy ole tin cái là vậy đi lâu hâm cái say chú copyright match tool chú đã có biết nó mua để hệ monetization chế dấu tiếng lại cha mi tampi a ki gol hayang a hiya gin sang media a ko cha ho ki gol chal jeng hin la hi cha ho e ma cha ka bol lo hin e chu ei ho he khat jong chu na bol jong chu harassment tai ma ki ge len ki lung sit na sok corner ki nei hin mal cha pom ne te hi wang wa hi lung chom le wang wa e cho hi khát nên dòng hạ sa channel bò là khát nên hạ sa content upload na hi chỉ là in hi chỉ bò lên gạ tí đi ông sẽ nôm pon hi à chỗ im mà cha ki bò lộ story explanation a video footage aman jiu khu channel dinga boy na thei dem ole boy na lo đi tu lang hin Zimang production video footage free a video footage la na de yong men na free a video footage to sim ki sei no a kho pixabe atiu kho na visit kha em pixabe kiti he chia khon photo jong la the en free a pa khu la the en video jong free a pa khu man the en cho khon na visit kha le anavela chun jeng in ten pixabe website google khon search bol pixabe tel chun type le chun hung do jeng in ten pixabay sa khon na vela chun cho khon wang boi na ding in ka gel pon mi tam zon aman en he chun ana visit patek men lang cho kho namang patek men thu sim sei dinati a hele tiếng lẽ đã covid tu lang hin mi zong aching che tan lyrics video in zong monetization achi tam le te foreigner ho tua music youtube min music hen koi ding hen YouTube min music hen koi ho wang ko free a man dio film YouTube ma upload ding ti ho en wang son YouTube music ko mangoy tin YouTube music ko iman le ma cha boy ne dit lo hi YouTube studio Chrome kon lu nen lang hala chon YouTube studio kon lu nen lang music symbol pa ho click le chon cha ko music ho kon na de na man the hoi la ya ep video sim na hiong le vlog ho ayong man the hen man mo hi pon cho ko lung sai na be la man the we hol phu do na medang hindi music ham
English music ho hamman sanga cho kichi sana YouTube ma study a kho YouTube music ho English music jong omen Hindi jong omen ai lo là music ngen ngen jong track jong omen cho kho ide man the ya sot thei tho dan no he na ke yong tu jan cho ka to sot bu in Zimang production YouTube music man di dan kan na he wa lo hi umo se a hi jenge film khat claim je in imacha kan ne to zo tapu bet Zimang production thil khat ga sailang na claim achia a hi yong le ki cha di macha amlo na delete lo di video chu na het YouTube ma a khu studio a khu na lu na hi che claim che lai ta chu click le chun option hong maintain action la de dan hong maintain music the change na di yong hong maintain YouTube music pa a khu na music ho chun da khel chu ke le abona chu okay hi kit jang 24 hours sung hama chom ka lovin ami ho chu chen sung hin tin hi che claim che pa chu mang de hiang a music se ong ko khel the video delete lo wa nana delete kha ai le pa mai a music khel the he chun koi ta bang hi yong le hon claim achia he le YouTube studio a ko na ko music hi YouTube ma ko mana na koi lui pa chu la do the hi ti chu khan na heo hi te o azo le video hi ha sa se mo hin tha le jong se ngai se mo hin mo delete ding chu pa ma hi je music claim hi le abonin music lai a music ho chu hiel ke chai yang tu ma sangin ken jong chawang ku na chun light kan na bolen light ka bola chu li lang nga lang he claim chi hi je claim chi ho chu a music ai lo le a don chu ka pai hin a music jong khiel the hi thowe ai la ken a don chu ka pai la monetization chi sa channel hin gin sang media chu he diu hin ai wang YouTube studio ko na cho chu ka pai la ai in a music ka khiel loi ko um sen a don chu abona ka pai loi ko um sa e chu hindi la sa an ho chu claim a chi di ka he sa hin ai wang a live ka bol hin ai chi jo wa chu ka pai la tho upload ka bol no wa nghe chun lùng neo po thì bay lại rộng ngày po nộp lại miếu dị khen lại cái trái gì này cái gel đàn nên video footage so khu chom cha iman đi lệ clip lệ ima tipon te tin ka gele henge da covid na sei chu di ya he min technical channel ho khoni pi bol lam tele second nga aga man jap jiu chu mi video clip ga aga anui no ai lo le ipam khat ga bol no cho ko clip second ni second thum second nga chan ho kho aman jiu he cho ko claim chi thi lo he chom cha khat ga aman jiu he Zimang video chu ke ni pi o ke ma ki koi video nong ki thum tho hon ta le claim hoi khel de ka tia ka be le abona claim mun khat chu option thei ji lo he mun khat option thei lo ti chu i te lang sanga thei lo hambang chu ka he pon na he chi a channel chu vet ngai de hin YouTube studio a chu lu na vet lo le khoi lo le ke hello de hin ai chun thei lo ai chu claim a chi ai le a khel li dan option thei de hin ye chu action button te de hin action button ai le khel thei de hin i khel mo he lo de hin chelai hong chu hoi la he yong la hian video sim teng le chi thei diu chu
edit na bol masang kon YouTube music ho filima deng hela angui loi na de la lip thet loi na de la cho ki download masan la cho ko mang leo chan filima jong he chu chu na boi li hel di hen ai lo le music ho delete in lang tha edit le chun pa pen di he option la dunga i khel le hoi mo je hoi mo jong ji e ai thâu này chiang cho action dung zu yang he music lo la chu di lo hen music youtube ma khoi dei bang imu lo la chu i phone ham computer hama chu video chu ana lo wa ai le download ki bol ma sa noi ten download downloader ep na man wa bang ka hepon downloader khat ga sei do ing ka te snaptube hin na man wa ai le snaptube ma ko na ho download di bol le agangin hoi yong hen film hi yong le video link pa ko no copy a snaptube ma ko na click nga download na ki bol ai le filter edit jong bol phat mo ai pen ai la youtube ma khel the hi na na le pi avel vela ki download dam na a music idei bang imu lo le bang download na khel mo ai pu Zimang production da covid pau pau hono nang ni be chu music mood ki ti pa kho option hi ki me do thei lo he music mood che le che bang chu ka he poi iti na be do thei la hum ken tube video downloader kamang ji e sai song aneu cho men apa e hoi che he ya snaptube ho a kho abang kho abang in music jong la ji wa hen la ke bang chon mon dang be se na cho ka ha i khat ngam pon youtube music pa bo ho ka se na ye cho khonung tiang ko hi jong la amang ho in boy na to lo na dinga quality jong aki help e ai thei lo le with met kamang ji e okay apa e iga ki ho bo chu da covid nin hin sei ma sa ti mo ep apps na man jam video edit na hai Jimang production in video editing na hi ep apps na man vai mo ahin ti e ep apps na man jam ga sei pi te mo kei wang hin tila chu kain master hi kana man ji hin kain master chu ki mang thei den na tua kei chun play store ko na ka download he point google ko na ka download he je chun ai le kain master chu hoi ta kain man thei phat hin kain master hoi ta kain man thei phat hin google ko na ki download he je chun to install him ki bol thei ta lo ka phona he install bol go jong le the install ki bol do jong ki mang thei lo kain master ki ti chu ka man thei lo he ta e chu play store ko la ki na hi le watermark lin ta kit su mang de ti le cho ki ngai ki na la se a som pe ki ding ngai ki na ai le cho chu alak income ki nei ten lang la se aga pi di pa chu video editor yong chu kho lo hen ya he tua he bang he
power director kaman he tua da covid man bang hi ken rong kaman he kain master bang install rong hi thei telo man rong kaman thei ta lo hi ach power director kaman he power director rong ki su e adang ho hi vn kiti ho adang dang rong na en vn bang ko watermark o men aphato ben vn rong ko in short bang ko e ikhat in short ko e le watermark umahilo ham David watermark kilang ho ko kadai lo chu ke bang hen screen a watermark kila de ko hoi lo hen sanga chu ema watermark channel min watermark ho ko ya he lo hoi rồi hay le tu ni hi iti ha watermark naman lo le bang chu hay le google a ko na na download ti na hi chu la na filmora filmora yong ko a man tho we cái wang chân khát về hâm cho cái download khá cái man lộ hi yang nghe na an a ko call độ hi tua hi cái man pen hi adang jong cái mong poi cái wang khát bầu cái man he cái hết lâu chỉ vang chỗ na filmora hi android na hi thì mo website na cái mang gì hi lo ham cho chỗ na power director hi ahoi thobe power director jong tila cho cái mang mang thế à cái master ho jong to bang hi ha sata cái install thế lo editing na hi laptop naman hay mo hoya laptop na say ham phone na bona ka chai ji shooting jong phone na editing jong phone na bang kom le lampia ka chi na editing ka bol pa ji ta apa pen chu phone hoi deu khat editor tam ta om wangin kain master le power director android adin pape ne adi e david da covid na say chu kong kapom lang ta he kain master le power director wang hi best he tu ta di din kaman la ka aman dan ka vet na akiman dan ho ka vet na a function ho ka vet na hoi ka sa lo he hin la kain master hi aman no min na kain master chu inaman man jing sa ham man no min to power director kain man ke le power director jong hinum ka sakit tan to hen kaman man pa hen ro teng jong hi install ball thei lo wa hong kit dam jong ka he youtuber dinga wang chu apa pen hi ga ki sei le phone hoi deu hi ding ram tam hi ding hi chu ichi chi na jong video edit na upload thei hi yang ding chi chu wang chu a hoi pe ni Zimang production ahi je editing tampi om wangin kain master best kangui gospel kehin vitabo kaman watermark op kabol do ahi tai
à ta chu ốp độ thế hi là phải bé sẽ đi đâm watermark ấy mà man thầy lăng chết vang cho man ai là phải bé hi nghe vì ta watermark ốp bol thế hi phật là phải watermark cái lăng vang hồi da covid ani gelin kamang kopin feature achom chom ai zin khana umlo la khana kona ka export da khana ka tha edit ji ti yong cho ji na video khana export na zo ten la khana ball phat ki na hi tia he ji power director iman ai thei lo kain master ta su to le ngapa video editing apps song tampi sei do wen apa to ni ko hen choi cho ki ho lim phat chom dan he na ke se sen phat chom ne de kan sei do hai lo wa iki ho pi ho long cho phat chom ne di tampi sei do vita app ho bang ega sei do he apa en na covid he an rat zat nen vot ke bang mobile hin na wa ka sa tho he hoi dom ram ho he hen lang cho cái màn hình 128 GB en chiong hi khat be be le ahung dim go jin kat video upload ka bol chai ten kat delete jin 108 megapixel ka man he ke ya sa asam lang chu nom hina lung hel ji e si neo anu pe de tu te dia bang hen no ma no me te ya ka ti 3 GB rema namana video ho edit na bol le computer na bol ji ha ji mang si neo na minta hin se ti mo ka heta hi ben ken nang hi tun kain master zong 4K ta e k phone in wang azo tapo e ya hi phone hi arem tam nga ya hi je youtuber ho dinga he e chu video quality hoi ide ya hele 4K ho cha hi la hoi a hoi de hin laptop screen set phat a mobile a ka bol hi jing te upayom mobile long chu them khat rem tam dom ho kila tango hai lo le video khat chula a hlom pe na 15 to 25 minutes 30 minutes ho be he dia na hai lo le 10 minutes 4K video ho minute som ho ga upload do yong chu mo thu e phone minute nga ho e upload go jong la boi dan ni ada ta ne ha no to si neo na min sei ti mo na min ta cha hen 10 GB 3 GB RAM HCKSR ne he ta po na ti sot mo mong tai ka het lo ta cho hat si
hát chi ni ti bang cho cái hiện độ lâu lại 10 GB 3 GB RAM everything kabol hoya phone chat bu tadham 3 GB RAM à cho chuna bol le laptop wang aman tam ta ta ai lo le boy ho ye desktop pa pe ne da ko bit hin thil na he to be laptop wang aman tam ta ta ai lo le boy ho ye desktop pa pe ne thil heta technical line na ong thil heta ni di da ne da covid nang he ka vet vet le man thei ta ni di da ne man jai ji school umlaya na student khat kahi sa he kati long hel sa abon hat si guite chu ni ham le ji mang ke phone hi naman ngap di tam Oppo Reno 7 Pro hi Oppo Reno wang cho hoi thovin te na advertise kan no mu yang cho Oppo Reno 7 hat si hoya no mo ta le tu a hi en sei te mo ka la la le ga ho ja mang ka te ai hapan ma ju te tua 3 GB ho a video ne edit lai chen hin gyal do de zo teng le iPhone on hen choi teng le income nen ne ho ya iPhone 14 iPhone 16 20 jong pot tam jong ke chilang teng le chen siti income patata nen ne ya benga sum le do a ne che non jeng thei teng le cho hi lung set de he ji mang production na lung set de na phone chu a tha na ki cho jong le chu koi koi yang o ayo teng le nong hau teng le chu thushima nen sei do nen pu do a video nen sim de okay ji mang block ho ki bol ngam lo pa mai bet hi e block ho bol ngam lo na tiu chi chu i bol ngam diu ya ngam pe la ya chu tua ha sata YouTube viran ho jong ha jo teng long hel ama ding long set ama di he thil ho he hen ha pan mai te tua konen success mo mong kate ti ba he le regularity hi maintain bolo te chutil ilo hin yang di he da covid anu no
amo nup ke ye nang ho to ki ho chu amo nup ke ye ti tong ta ta no mai chu Zimang production moral story hoi ta bolding kati hi ja hin bolo Zimang moral story hoi ta chom cha hyong la na minute sagi minute som sung ho ke chai the han na o as screen zo se chu phata ta hoi ta a sei lai bo chu sut bol de camera phajep a thei lo ji a video hi ki tang den hi ti camera hi tua ep naman we DSLR to masanga chu mi khanen ahong zo le a 27,000 nei pi vin atiwa DSLR mang thei ka hi la ye ka ti pi mobile phone a hi thei na le DSLR ipida ke mang dam ka ti a ke wa 1 2 3 ai a phai hin hin bol bo thu sim tholai thu sim hi ga ke sei le ji mang hin phateta bol le chun na lo kha de ya imazo se quality honne ta sem do de ti le wang ke ngai cha ta mai chu na DSLR man jong le gimbal ngai ki na phone na hi jong le gimbal bangin ki mang ki na gimbal hi tua bang hi tua phone kaman bang hi gimbal lo wa yong ki thing lo hi te ta he kap le yong le pro mu na ko ya hi le apha in tila chu ta he kap mun ta ki thing ye hen phone he yen akithin lo wa hel apha jeng kati maya ke ba gimbal wang hi mana gim in ise ya hel film khat tho dinga chu gimbal long nei ngai chu chung cho na chu epitam e ta o kaga hai jin ke ho pe no len eh drone jong nei ngai kit tu lai khang to pa chu drone ho om jong la hoi che kit ai en drone ho om de la wang chu film nal mo mong tho the te si sineo manipur hoilai muna no moi ta le aling set a nei din bang lak ni walam ngai nei ngai hina he che chu hi je ling set na de ki got mong la cho chu hung ngai ji ai te e pi ke sei dam cho se ki cho hol teng la chen ki pan hila yong la tuai ki pat dan hi lung set de cho jo teng la ai yong le tua ni la hi ga ke hu he nom le en da covid in zimang production in chiteng le epitai kangui gospel mel voice hi bin teng le hau neo hi in
na covid na bo na win na hong zao zi win a hong zao zo se chunga ki pa thu ka ga se ye cha si neo yong he stieng le ka se hai on kha yong le na bo na win na chung che na wa ki pa thu ka hen se jin ki thu khom jing ho hitin pha jo se hen hitai ki thu khoma he khat he lo khat jong khat ikido tu wa hita he grow hi khom hi te ti de omin ya he like kain bol ri hin tu ni la chu ke chun hi che chen ala koi son dong mi om ji je chun koi son dong khat la ni boi na nei om kha a problem mo solve hi the yong la ti a la jong kain bol ki le in epi hele live kain bol chu so jong so jap tan in na imu yong so ri tan ke yong he ke imu jong so thim tan he chun na hong zau je vin ka ke pa in che tiang le ki tho khom tin share jong ki bol pi to hitin mabana yong inam mi ho wa koi channel yong le subscribe ho jong ki bol pi to chi nu tin ga bol ji hitin bon wa kol ho dan dan na i khan to wa i video ho wa ko na income hoi ta imu the ni di he chun pang kho mai te ti chu ka ga se hin ten chai na tu ni a dingin live i bol chu chan hin nga taw te na le nom le jong le next live kit ka in anadam sel ta bo le next live ti tiang le saturday se len live bowling ti hi ka gi le in saturday zan pung get ka ti hin la tu ni chu ke ki pan ge tan te chun akit teng le ki moto kit na ho ta ole tata bye bye na bon chawin dam sel selun may god bless you all na bon chawin pathen in dam na piu han lang mang phatau te le